Pozdravljam vas iz vinarije Šoškić. Evo par riječi o samoj vinariji, o nastanku prije 40 godina. Meni se zapravo dopalo vino i vinarstvo, a ja sam studirao strojarstvo. I sada je bilo pitanje u kom smjeru krenuti. U jednom trenutku sam negdje tu uspio pročitati da ako čovjek nađe posao koji voli, da neće raditi ni jedan dan. I tu je prevagnulo. U tom trenutku sam odlučio, moj život je vino. Šta je jedan vinar radi sa destilerijama i sa kotlovima, Pa evo, u tadašnje doba kako je rasla naša vinarija, rasli su vinogradi, rasla je masa proizvoda, rekao bi, ostataka grožđa, vina, svega što se nije uspjelo prodati te godine, i ja sam to u prvo doba podijelio susjedima i oni su od toga pekli rakiju, To je bilo tako i tako je to trajalo par godina, dok i pametniji od mene bi shvatio da to može čovjek i sam iskoristiti, i počeo sam destilirati i peći rakiju, Dogodilo se u to da sam tih godina imao nekakav mali kotao od 70-80 litara, pa sam onda nabavio negdje 90. godina kotao od 250 litara. To je bilo čudo u selu, i tad su već rekli, pa ko nabavlja takav veliki kotao, pa rakiju u Hrvatskoj više niko ne pije, A od tog doba kad su oni to rekli do danas taj kotao ispekao bazen rakije, koja se popila. I tu sam dobio nevjerojatnu stvar, zato što sam jednostavno nekakve nus proizvode u vinarstvu koji su faktički bili zabaciti kao otpad, sam dobio sam novu vrijednost. Ostalo je nešto novca da se može platiti radnike ili nešto bilo šta sa time što sam prije bacao. A da ne govorim danas, kroz svih ovih godina došao sam u suradnju sa kompanijom DS Subotica i mi smo izveli jednu priču, nabavku kotla destilacije sa Aroma Max kolonama, o čemu ću vam govoriti malo kasnije.